Dobar dan svima, dobrodošli na novo druženje. Danas gledamo partiju koja je otpočela Nimzo Larsenovim napadom, inače jedna jako zanimljiva šahovska minijatura. Partija se nastavila pešakom C4, razvojem skakača, sa jedne i druge strane, napadom pešakom D5, pešak uzima da bi skakač uklonio ovu pretnju i beli igra pešakom G3. Crni izlazi lovcem E6, sledi razvoj lovca G2. Izlazi dama na D7, pravi se mesto kralju za veliku rokadu, sledi dolazak topa na C liniju, crni sklanja kralja rokadom, a beli prebacuje skakača na polje E4. Sledi napad pešakom na istog, da bi silom prilika prebacio se na C5 i sada on ugrozio protivničku damu. Crni uzima, biva uzet od strane topa da bi nastavio igru dolaskom svog topa na E liniju i partija se nastavlja jednim jako zanimljivim žrtvenim napadom. Beli je na potezu i on se odlučuje da žrtvuje kvalitet, daje topa za skakača. Dama uzima ovu figuru došavši na C liniju, a beli sa svoje strane koristi i priliku da ukloni ovog pešaka i naravno nastavi da vrši pritisak na crne figure. Šta je na ovo odgovorio crni? Igrao je lovcem F7, otkrio pritisak topa na belog lovca i zato beli se brani pešakom D4. I sledi još jedan zanimljivi nastavak. Ovdje je crni pokazao ipak da zna šta radi, oslobodio se ovog nezgodnog lovca, žrtvujući također i on topa za lovca. Dao je također kvalitet i vratio dug svom protivniku. Beli uzima topa, ali sledi kazneni napad. Dama C3 sa šahom. I velika dilema. Pomeriti kralja, braniti se damom. U našoj partiji beli ipak igra damom D2, štiti se nudići razmenu dama. Usledio je i pobjednički potez crnoga. Šta mislite po vama, koji je to potez crnoga koji nosi pobjedu? Potez je skakač E3. I beli je prekinuo igru i predao. Očigledno da ovaj potez ima snagu u tome što s jedne strane otkriva napad topa na damu, što forsira beloga da tom damom koja je trenutno na dijagonali sa protivničkom damom jednostavno skloni je i da je pomeri od odbrane, tako da u ovoj situaciji da je partija u nekom slučaju nastavljena, dama uzima damu, jeste da bi beli osvojio damu, ali bi izgubio partiju, top D1 je mat. Naravno, vraćamo se na taj posljednji potez, postoji mogućnost da se igra i umjesto dama uzima damu, pešak uzima skakača, u ovom slučaju bi jednostavno pala ta dama i to bi omogućilo svakako crnome lakši dobitak ove partije i brzu pobjedu i tako dalje, nećemo ići do krajnosti ovih varijanti, ali vratit ćemo se još jednom na onaj napad damom C3 i vidjeti šta bi se dogodilo da je jednostavno beli, umjesto da se brani damom D2 što je igrano u našoj partiji, odlučio da pomeri kralja na polje F1. Da li bi i tada onaj ulazak skakača na E3 bio sigurno dobar? Pa naravno da bi bio dobar. Skakač E3 daje šah, napada kralja, forsira jednostavno beloga da ukloni ovu pretnju, a imamo sa druge strane napad topa na damu, tako da u ovoj situaciji beli nema kud osim pešakom da ukloni skakača, omogući topu uzimanje dame i pod ovim šahom potisne kralja na F2 i ne samo to, omogući i dolazak dame u napad i nakon ovog pomeranja jednostavno može da spreči kompletno izlazak kralju napred i pripreti naravno matom. Zato beli mora da stvori prostora, recimo igrajući pešakom E4,
za moguće pomeranje na e3, ali ovdje bi bilo zanimljivo kao crni žrtvovati još jednom i to na sljedeći način staviti topa na d3 ispred malog pešaka, tako da u ovoj situaciji beli jednostavno uklanja topa, ali sada omogućuje napad lovcu i nemajući drugo šta stavlja pešaka ispred da bi jednostavno i on izgubio. Lovac uzima tog pešaka i naravno matira belog kralja. I to je otprilike sve što sam vam pripremio za danas. Jedna fantastična i zanimljiva šahovska minijatura.